Ouf. Yes, oui. Bon appétit. Merci. Bon membre. Bon membre. Nga na olela mama biso mama mongale na olela anniversaire nga na olela ngode pa na ngaya. Lokwa mokonza bengi singa na nkuna te to sa kuna siba nga na mbona ngoli pa na ngaya. Yona bana o santa be pa na ngaya. Bon appétit. Bon mais la soye. Mais Emily, on biso pa na poto to mantaba. Monion na barbecue na ngai biso ya courant bino ya bakoni ya makalo we comme ça il biso pe o meka ma Emily yo ka solo ya bakoni penza fifi ngandule monion ngandule monion india wa lelo siko bana poto ba yuma ola lia ona kwa ndenge na kwa total ya olela na loso na pondo est-ce que ça normal na loso na pondo taba penza boy na loso na pondo ça normal nga vraiment bana poto ma plein bana poto na loso na pondo ola kwa nga pena pipi na pousse na matungulu vanda penza kitoko wow. Ela. C'est bien, bien. Bon, on a fini tango. Pour y belle kitoko. Bon. Bana famille, à tout à l'heure. Ce qui est belle, et comme il prend, dans l'activité de notre bêta, on a quoi en lelo. Maman est na omona. On est dans bêta, on a quoi en a pondu lelo. Na omona, oh, somme, trop somme. Waouh. On est dans bêta, on lelo. Et il y a le câble, m'a rappelé.